Ya, ini saya beri catatan sedikit aja. Di sini kita suka mi fa sol, bukan mi fa sol di sini ya. Sering kita nyanyikan kalau dalam bohimi marda, bohimi, seharusnya bohimi gitu. Bukan bohimi mar, tapi bohimi mardalan hami. Ini aja ya catatannya. Bukan mi fa sol, tapi mi fa sol. Oke, kita lanjutkan ke ayat 2. Kanu parima ajari hamina dihata anidope asalam porseahami osabing dohang oluanami Lambu meleng lampasol at turohamarohanami habar tuhatam mapangalahonami Sai martua manasidana mambahen Jesus aposanai Agung sura Elohita Jesus iban parsigatungatai Ale Jesus ay patogu hamina di parporangan asa dapat di ujung hamonangan. Coba satu napas ya di sini ya, satu napas. Sai tagihan ale Tuhan molomar tagiang ami betuho pasu malobian nehono mutunaromano poto Sai dong adina mahabiasa di parbadanan mian hami sahatro tuhasonangan. Coba napasnya napas panjang ya. Yesus